ubena urineng yang mume mambandum gerasakan hana mangat kanyomi oh taeh gunering thang lagi metong balik oh taeh tajru thang taeh ada bru oh tajak thang mana ada dau nyan ubena hana mangat nyan hana gerasa le bunda Rasulullah Aminah yang tercinta. Meya urang jamun haimi nak karang lagu lo. Yang dipegah dalam lagunya keadaan urang mumei. Napa long kun? Bulan yang ke phone pi golom tunte. Bulan yang ke leyan baru nyata. Bulan yang ke put rame gop tayang bulan kelimang letan puhawang bulan yang keenam sakit lam tubuh bulan ketujuh makanan goba bulan ke-8 sakit lam tulung bulan si kurang lahir udonya meriri mano yang karambok lum meriri urang balah gunama meriri panyan peabeh miyu meriri anu yang kau ulema ya lagu jamun yang kepegah dalam lagunya yang ke sakit urineng ketika keadaan urineng ketika mengandung yan ke bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah yang tercinta nyo hana nerasa lagi yang kedua ubena urang ineng yang melahirkan nyo bandum nagerasakan sakit melahirkan kanyomi itanya uragam yan ada doa pakai ban sakit melahirkan walaupun anak kapun karena tugas kitanya asai ka sakit rumah asai ka sakit urineng amita moto amita becak pe urineng la becak pe urineng la moto tro rumah sakit icak utanya lewat baja putih tamong dalam ilakoh aja duduk urai luar ke pipi rukuk ragu ngajamun pu kepegah sehidup semati nyan rap mati dari hai nyan pu gebo tip urau hai rukuk tapi bila ada ni pegah je ka som ku kentut anjut kon hana runtuh untuk di biasa ha nanti pun kentut anjut tapi walaupun lagayan lebih sayang rukuk enggerono nya jamun pu kepegah sehidup semati nyan rap mati tu